Please join me. Kumusta ka kadin itanbyag ko, siya kadipay ti malaglagot mo. Nusyat man bilang ti kasmo damagin sikat inna ar-ara paapin. Nusyat dito'y awan pagdanagan kasar-sarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isut dengep daytoy barukong ko nagrigaten long distance layar itden na ti iliw ken panaas naginat ti oras naglamas gapud karayo adi maipapas alawen agang anus tabiyag ko idayang mo dayta telepono rantayan ta tisengga ken sugno kasiksikalan inay-ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla sidig ka lagta kanya taday tatimek mo numangnigat umanayin dungu aliw-liwat. Day di intugod ko sa pata inikutat awan ti mulit na ti puso nugayam maulilad at dami iliw na kensegda nagrigaten long distance layar itden na ti iliw ken panaas naginat ti oras naglabas gapud karayo adi maipapas alawen agan anus tabiyag ko idayan mo dayta telepono rantayan ta tisengga ken sugno kasiksikalan inay-ayat ko nagrigaten long distance layar itden na ti iliw ken panaas naginat ti oras naglabas gapud karayo adi maipapas alawen agang anus tabiyag ko idayang mo dayta telepono rantayan ta tisengga ken sugno kasiksikalan inay-ayat ko kasiksikalan inay-ayat ko. Thank you so much for joining me.